Dobro večer ponovno. O Lovče, što kažete? Nije bilo loše, bilo je par greškica, ali 11 je solidan broj, iako već se pokazalo ti brojevi ništa ne znači. Može biti 15 je bilo dohvatljivo, 9 je skoro bilo malo, tako da potrudit ćemo se. Idemo vidjeti. Dakle, Lovče, imate 2 minute vaše, 11 točnih odgovora i stigli ste našu ekipu. Jeste li spremni? Jesam. Vaše vrijeme počinje teći sad. Čiji križ u prometu najavljuje prijelaz preko Andrijin. Točno. Ako je violinski ključ G ključ, kako nazivamo basovski ključ? F. Točno. U kojem Nabokovljevu romanu susrećemo 12-godišnju Dolores Lolita. Haze? Točno. U kojem je oceanu 1952. testirana prva termonuklearna bomba? Tihom. Točno. Kako nazivamo autohtono istarsko govedo? Boškarin. Točno. Koji pjesnik vodi Dantea kroz pakao u božanstvenoj komediji? Vergilija. Točno. U automobilu koje je marke poginuo slavni glumac James Dean? BMW. Stop. Aston Martin ili Corvette. Mi nismo sigurni, ali probat ćemo sa Corvetta. Evo mogu ja. Porsche. Porsche. Tako je. Ostajete na istomu. Vi ste na 6, oni su na 11. Vaše vrijeme nastavljamo sad. Koji se filmski lik brine za Whistlerovu majku u filmu Potpune katastrofe? Mr. Bean. Točno. Koga pamtimo po rečenici zar i ti, sine Brute? Cezara. Točno. O čijem je životu 2007. ispričana priča u filmu La Vie en Rose? Edith Piaf. Točno. Od koliko se znamenke sastoje poštanski brojevi u Republici Hrvatskoj? 5. Točno. Koji se najstariji sveučilišni grad u Italiji može pohvaliti finim raguom? Bologna. Točno. Ekipo, ulovljeni ste. Ulovljeni ste i to na pola Lovčevog vremena. Mislio sam da će biti na 5. Lovče. Pa gledajte, današnji Rio Bravo i ovaj Porsche, to su greške kako se ne opraštaju, ali svejedno ulovio sam ih, tako da sve ćemo to Ulovljeni zaboraviti. jeste. Ulovljeni jeste. Čestitke Lovcu. Sljedećoj ekipi koja će doći nakon vas, više sreće. Naravno. Imate nešto za reći? Ne, bilo je Žao vam je. ovoga. Ne, nije nam žao, imamo pravo na popravni, pa onda tako da nismo ništa izgubili, možemo samo dobiti. Dobro, ništa nisam Jedno shvatio. iskustvo, pa jedno iskustvo više. Više, bravo, to sam i htio reći. Evo ekipa, i meni je bilo ovo jedno iskustvo više. Hvala što ste bili u Spotiru, budite opet uz nas, ugodan ostatak večeri.